Pamirsa kantos penguntat warsa kalih tali kalidasa, Indonesia nenten nerima turis asing. Kantos mangkin durung wenten gatra pemerintah pacang nyambut utawi ngemargiang revisi Permen Kumham. Bali nenten presida mekelid saking ius pandemi COVID-19, mawinan patut ngemargiang format ulang utawi restart perekonomian. Agung Krisna, arsitek senior researcher Ring Center of Culture and Urban Studies Kokus Bali nguningayang, portal Satu Pintu Pariwisata Budaya Bali taler sampun kasiagayang pemerintah daerah Bali sajroning ngarepin kahanan pasca pandemi COVID-19 sanes sampun ngawinang peta industri pariwisata dunia mauah. Portal Satu Pintu puniki sepisanan pinaka antisipasi virtual tourism sanes sampun akeh ngelimbak ring era industri 4.0 puniki antuk ngirangin potensi ekonomi iklus krama Bali. Data statistik nyinahang yening Bali sampun prasida kasengguh resesi ekonomi, santukan laju panglimbakan ekonomi Bali wenten ring angka minus negatif ring kalih kuartal. Patut wenten paradigma anyar sajroning perekonomian Bali. Lompatan ageng sektor ekonomi patut kemargiang nuju pola ekonomi sane mandiri, miwah maut saha lepas saking ketergantungan angkaning jura Bali. Krama Bali patut memargiang format ulang ekonomi Bali. Kerangka ekonomi Bali patut kagenahang ring sektor ekonomi primer. Indik sektor ekonomi sekunder menjalaran industri handicraft, miwah tersier pariwisata menados penyokong sektor ekonomi primer Bali. Sampun sepatutnya nih krama Bali mulat sarira antuk napis sanes sampun kemargiang selami puniki sajroning nyokong perekonomian Bali. Sane mangkin sampun panumaya kayun nguah pikayunan ke paradigma ekonomi sane anyar taler kayun matilar saking zona nyaman sanes selami puniki keral sayang sampun ang lali ring kemandirian ekonomi Bali. Tim Liputan Bali TV.